Kahinyo Trap Youth Council mentasingi ha gajing alam jong Presiden Uba Roy Kupar Sendram kalawannya kendu ya u CEO jong ka Cantonment Board ha kabaydai bat gajing sya bean kibriu kibanaba jala ha kajaka jong ka Cantonment halum survey kajaka badan marsenda bat katham yomolong kajaka basa ki harijan habai kran shakilat pathai khubor hadin baladab banyak kendu bat u CEO uyathu ba ha ka Cantonment Board Idang dan syu sakiwe pat kibor kibadai pet kum ka army bat defense estate officer bat kade ka jaka ka ha phaga jimpet jong UDO ubadan ya ka office ha Guwahati shu UCU le thoru ba ka defense estate officer kadon ha ga jingale case banweng no ya kite kibriu naga te ka jaka UCU ula pharu ya ka seng bakan le ya kendo ya ka defense estate officer kabadon ha Guwahati Kumta kaseng HYC kelapan da kajing tho na UCO na kabenta kani kakam shwa bakinde ya kabaran kam. Nakaliang kajongi kum kaseng hadin ba ngilawan jurip yo to kajaka menen kasngi ngilalap ba kidon kibri di basyong basa bean to kajaka bat kakun ka jing sautu kajongi kani kajaka ka hap po silong Cantonment Board. Di hadin kata ngila wan menda kasngi bani kendu yo CEO jong pasilong Cantonment Board arengkat kajing tho bandawa na kasilong Cantonment Board bakade ban weng sisundon kini gibriu na kini gajaka namar ba kat kum gajeng sotu kajongi kat kum gajeng tip kajongi kini gibriu kila syusa bean itu gajaka krem kanu kajeng yo board na kasilong Cantonment Board di hadin mengilawan banyak kendu yo CEO kay kabana kaliang kajo u lapan sya kalong ba hapok kasilong Cantonment Board kidon arlai tiligwe bat kibor kibapet ya ki lengkot jaka Hoy kahap apo kislong Cantonment Board nri kadon gajaka ka bopet di army kadon gajaka ka bopet ka defense estate officer yo da ka DO bat kata ka defense estate officer ka office ka jong u kadon apo Guwahati ti ula pentip ru yangi habay day ba kani gajaka u defense ka defense estate officer kidon hapeng gajingele ya ka case na kabantaban be ikiti gibriu na gajaka ti bantip kambnya ya kata wong bangi hap ban let dan bani kendu ya ka DO office ka badon apo Guwahati nakaliang jong kaseng kenang bakam nom official ka jing tho ka jongi ya kai ka bangi ngi tho nakaliang ka jongi menta kasing po silong Cantonment Board ngila ong ya ka yaw CEO bu de ban panpai yang ngi da ka jing tho kenang bangi nakaliang ka jongi kan long official bukum juru bangin so tho sya kai ka sinjam ka banang ni sakmat bat ka bangin ship te kata kalong ka jing ekren kumangi so tho i menta kalong bay kani ka jaka katu ka plot kade ka bapet da ka defense estate officer ya ka bab office ka don po Guwahati bat ka baar kalong ba kadon ka jing ele case Hapeng ka defense estate officer ba kiway pat gibriu ya kabana kaliang jong ka defense estate officer kila IKS ban punmi no itig gibriu na kataka tik kum ka jing ong ba ju ong ba umtip di ka status jong ka case ha ela ya kunu kaya ti ban tip kham kai kata na kaliang jong ka seng hadin bang ilayo ya ka jubab na CEO jong ka SMB jong ka silong Cantonment Board ngin salet pat ban ya kendu ya keyboard ki badai pet ya to kataka ti kata ka di ka jing kendu ka jong i matarasi ya CEO jong ka silong Hoy, namar ba kumangiong ba hajing siya kat kum kajing tip kajongi kadai ka kajaka ka bahap silong Cantonment Board. Ngim tip bagi don sa kiway pa keyboard ki bapet ya kislengkot jaka. Teknang ban ya siya ya kajing tho kumangingi ay ka Cantonment Board. Ka Cantonment Board kan reply yangi hae ngi de banlet nang manginyo ya kajing siya tingin up ya reply ka buyo na po Cantonment Board hadin katangin salet bani kendu ya tau DO law don na po Guwahati no don ang nunu le singin sa penbet pat ya kasngilan de ban ajing tho si keyboard pa de Ulang man ay kajing tho Ula ringi tanghapo katukan ni sngiun sa ay ka ya ka reply ka city ko pangingi ayo